Shubor nakaslem jong unongsan Hima. Sembut menterang ba Sorkar Jila uba senyap halang dahar minta kalai potrik jembang arjar arpuhendriu ula Plie ke Rilang College haka Shnong Mawsaw Swkhd District kabalate lak atukan Islam lingba ke jingshim jingkit Plie jong ke Rilang Education Society ke jing Plie ke college ke long shisha ke jing kerkhui ki samla Plie jong ke than shiliang ki bala pendap ya ke matrik haka ba kimdon kam shu banit Plie shiki jaka bakam jingai haba jingkran uba senyap halang dahar ula ai kuble kerpang ya ke kuriau pnyau ke bal IA ya ke jaka bante ya ke college ke bahe kumbasan akar AA ula ai kuble ya uba renikton lingdo halor ke jing ijingai jung u bante ya ke college bat ke jingla jung u bandom mi ki riurang ba ki bala no jing rap dak pisa ban kershan ya ke college nakaliang uba senyap halang dahar ha ke sniple ya ke college kum kada ke jingdon ketilang ban kershan ya ke shlam ajing hikai ula no ajing rap sanak tingka bat ula kularu ba unsa ajing rap bante ya ke jingker habaro saudong jong ke college ke badan kumba hendus pa meter AA hagani sngile don lang ru MLA ka than uba reniton ning do tongkhar bolong u president ke governing body kong AL Maulong deputy commissioner Swkhd district ba B Jerwa superintendent of police u Dr. KK Nong State secretary ke governing body u president ke HFU ba commander Shangpliang lembar kibe ki founding member ki samla Plie bar ki no hikai ke college bar kumju ki khna school bar pat ba ka than ai kuble kerpang yo mari ni katari bu mentari bu mengambil bu mau kuble si bon ma nama uru kat bu kuak pula dengan won ngaru kat bunga kuak pula benuan sendi habis bu ulang dekat ke bunyi lain te ibu duduk kat sawam like kat prarom like atau nyebu balai pauterik dak kasih setar beli terai ke banga abad pi lat kenang like that ngini ke kam government sisi ngini ke kam business sisi ngimlos kublai sibon habang wan meni hani ngadap dengan mesin di sau kemen hado kata-kata kapan surprise yang aruba lembah kejing yo ijnai i MLA be ijongi idon kum kan ke visions nak benta ban penkiu ya kan diga tanya kan diga ris kan diga tanya bikot Mawsaw ideal ni ka siling umlum kumawin ni romba dak jing don jong ni ke college ngala amrong mulu malana do na mo sendramo karwat Mawsaw nong stone kala along mulumla is equally distributed in term of education sector kata kadai ke way ba ke sorkar ka thangnot habarok kilian namar piyo iba ke MD government ke jungi ka pher ban ki way government bulale point number 1 kumbong iba rini nikum ki political party beron hakani sorkar MD ngila ban dia fight ngila ban dia team ngila ban dia dom ke por election handai nak benta ka jing penkiu ya ka than men penroy ka benta kam jong bai ba ngidon tang ka we jing but we face it on the same table kata ka de legacy jong ka MD government ngakan mau bon project pa wanang ni Klidar jong mari ni ngam ye tu ada nama ye udom ye ki
Kejowan sop sanga. Kejowan mau pergi dari kedai. Kong em ni day ki UDP nampak mau keruat tengi klaim ya tu yo melijongi. Kiwan panggil ti kesukain kamtang korban skim tong nakai kadau. Em badu UDP of my scheme yo uyong. You see that is the mindsets of our beloved people, but which is not exactly. Ngini bertajong pi ni ya kalama parti ni bu harot. Hanya yang isu jong bai pak ni bu ha. Jong do bat hakmat do kum gino yalam jong pi. Kejim jong ni college nga soto klemu lokal meli jong ni kamla ban poi sai. Kejim yo i jangai kejong kajung la jong ban te song ni pi do ka kor na do ka Shnong na do ka districts na do ki wei political party ko buong mene. Markum kini kijai institution dari imdon kejiri jangan ngim la banbo. Hon so tu ni kat badai ki politician. Dan no kebigile ru kiki bagi jong marin ni. So tu ya kata. Ku mangar song jong akat bangale senar surok jong badai ka kam jung gyong. That is naturally. Ni kinong yalam kim ju yo por ban sap kum mi kata ki penbek ke kam bi dai ban penbek. Nak mata ka jai beru jong ni. Da ka jing don jong ni ka college. Nga krem artutin hadin katuk anisnam kimi kirusan berkat dengan dikatain kom gi doctors kom gi engineers kom gi professors kom gi IAS kom gi MCS what artutin ni kata barok khoi hawat ngai ka momodom bipan bon teli wa tangamkan bon de gini namar hak education department there is a procedures to follow step by step kata barok ni discuss about Emily Jopi Kumbiang menito ngau bah aing kan sorkar lenik adokran nama kabadang dai ke college kebarang susudang there is formalities follow properly and accordingly kamtam kum ke people's college ya kataru kumjuhi nama rambe ke basuk ban suai jendak klem follow guideline ya gini baro ya kinu ke bengila ini share lang kajimut pab lokal lemble ke bala ini persang maybe not immediately. A time will come, don't come ban yaisha. Namar ke sorkar pitip kamtam KMD government jongi ka fokus wa kumi hakabede berkeni ke sektor education sektor mi ju khon. Ni so to le don glenti ke singkeng, le don ke blok, le don ke DC office, le don ke CAC, le don kat tu development ro handai. Le da klaim ke jingnang ke jing start. Ni dai kum berko siling ngrong ba. Nak kata pipet yang ini last 8 years KMD government under the NDP led government kan no hajar teliki school hak bagi LP bagi UP school ni yarap in term of infrastructure mduna iki hajar sanspa la hajar teliki classroom bagi yarap whether directly whether indirectly whether in the form of new construction or in the form of additional classroom. Tegai kecing ingi kum ke society pa kum kino yalam kamtam mungkin inaugurate ini college te shwa mungkin inaugurate ya ka te don kaptu kan ni momondom te piti tega meli skim tengah mlak banai beng area jonga te kum kedak ke bangaya bat ketilang bat kum girong ba sponsorship body governing body bat kan ke tan borok away te kawai ya ke fencing bla ni ya kan fencing ngan pele lamla baro dengan persam pelek baro ndus pak mitar ta dakanung le ngai discuss nagai ke scheme win discuss ngabot umli jongpi andai lamla baro rin le ke face wise kum kedak bangan yarap ya kan di college ban bala abu mar di ke target dengan ula akwa pelawan bu kerteng dengan I donation di kumbasan lak tekam tak tiau kumbayarap ya ganiga nagbanta suwi tulok dengan hikai tetraye ki patam nang tapat man tibu trai dengan ganiga thainu mar ta kublai sibon ta shwa bangan song ta ngadap dengan mesin ke basang kumen ha duk kata-kata ini ya kumwen ka lat nanti kadero kasni ke basa jikan mau yo MLA ya ka Shnong ya ka court badi ke district barok ka wahi Swaban Swkhd ka mga ang kumbiku ay yakani ke Rilang College jong ni girilom nila inaugurate
mentah kasih. Kenang no ngadu le child si try ki application kinuan no. It should be a big headline. Kajing try sto mu lokal mele ulala ban play kawai ko college betama kenang ba kiwe kiwe kono sirupin board. Ya kan ikan uksa ko ba. Dagan ikan ten kublai si bon kublai si hajaru doro. Or sakawai kendian. Naklet habai dai batu ke spot nomor 4 ni ketu ni discuss ngau melipan how to go ahead pan. Kublai si bon si doro. Ada kadai yang ini bagi perkat saman kerjaka. Di kadai kejing kuat jadi banseng college kalakut sisa. Lada kadai yang ini bagi kerjaka. Kublai si bon ya kejing kau muslim ke Korea pneu. Hakaba ka Korea pneu Mawsaw tu kan ajing tapi ka bagior na kamta ka Korea pneu hane Mawsaw. Kublai si bon ya ka Shnong hang de. Ke ba pilapan pau ya kam sim jo ka jing Rilang batngi. Na ka pos hakaba ngi don kam ya ka jing Rilang pi ka Shnong kublai si bon ya kata. Bat na ta jo pi baik no ya ka de ka jing su tu bakla. Bakane ka college kam de ka college jo ba renek. Kadai ka college jo pi pai ba baro bat manta ka sngi kala syaik mat jong pi. Pilayo snow, pilayo kalis joki founder sponsor hangtai. Ya kebai honorable deputy chief minister elayo ban onvel mene. Ya kalis joki founder sponsors. Ngaku aban onge pi omdei tangkat ne tang kini kilis ki bagi dan mentah hakane hakabagi yo unpedi. Ndai dang dei sekma. Kin sanang bon ki ban yano ki ban ya ai hakane college namar pila sungu thok makane ka college kadai ka joki pajba. Kamdei ke jong barade, kamdei ke jong boarding, kamdei ke jong doktor ke kirong sit, kamdei ke jong babu dihiran, kadei ke jong pajba di kare-kare kethan baro kowe. Ngakwa pin korek no ya kane kajing sutu bakala kabadon hakiri ki benai baro ki balale. Bakane ka college kare ke jong pajba. Desa simpar ai kublai pi, kabadon hang ne. Bani kublai pi ya kajing ya dong dekat pi na ka pos ko. Ngakwa ai kublai kerpang si simpat ya isar masyo bha langdha. Pila penlut ka por ka bakodor jeng pingis ko thuk hadu karno kan long ka bakodor ka por jeng piwan. Hakismi long trei pila hapan don kumudi kuti chief minister ban pet ko state meklaya barok kowe. Ba hakismi syuti kumne pila hap ban penlut por ki business ki sisa. Hi nalor ba idei deputy chief minister ba ponam ko state jongi pintepro ba idei kawai ki company ka bahe hakane ka state jongi ki batrei ya ki jing trei ki bad ki spa crore banyak kene ya ki dekhar ki bawan na shabar banwan trei ka state jongi dei tang company jongi tongen ai thapti major kene batkum ka jan benril ladang idon ka ai ka bagi sko sorong ya ka jing keu jong ka spa ka peu ha ki khon jong ka briu nyotre ha ka riber ka jan benril ka jongi kadhar construction company kade kawai ya ka bangis ngau bangi de basko sarong ban bangis ko tenak maka de tangkane company na ka jaj benriu jungi ka bala banit kene ini ki trai bah na kini ki khar ki bawan na shabar lada omdei kane company jongki haduk mentak ki trai bah baro kinang wan na shabar ban wan trai ki national highway ka pher ki badon ha ka state jungi ki de tang na bar ki ban wan de remetara ka jindon joki ngi ai pet ki khmat bat ngisau sarong kum ka jat benreu kum ka ser jongi baki don ki bakum kene den mar kata hanga ngasno bakade ka dor ba ka bakrau ba pilawan pelut por wadla pila dei ban pet ya ki business la jong hakiri ski chuti henry pilawan bat ngi perban hakane kanong kendong jongi hang ne Mawsaw kublai shibane asar bat kene kejing hek mesim ke jong pi kum kene kadang kathan bangi ya trei lang be daron kano ka pade nam ta ka roi ka pa kila ya dawa ban wan ra ka blok hakan ka dong ka thanjong ni kila ai ka tengru ka Mawsaw blok demand committee POE ngi trilang baro ngi bron sarkar ong hot ngi don kam ngi trilang ki bob don sarkar ki ong ngi trilang ya ka tang kam ngi dawa ban ya ka srok ka babaha nawai loy syadu ban le chuduk sarenkor baro ngi trilang kumboy breu ngakme nanti bakaroi ka par kanang tuit hakan ka dong ka thanjong ni lada kene ka mesim jo ka jinge trilang kamen sim jong kajing nom ya wat dong na kamta karoi kapa wan le utayo burong uta ko kilo baik lada kata kamen sim kadon tingin nom poi si sei henry kani kamen sim ka bagi don menta kamen sim jong kajing ya trilang hakil yang baro na kemi nanti bakanang san kanang kraw haki mensim jong ni kum kinong yalam bagi kemi nanti ka bagi yo i kajing job ka wei hadin ko ipat da kata kajing lang ka bagi don sai simpat kublai shibun kublai jergo ipi baro Betul boleh try